chibai ule march ni ania tun tum chu he thu kan buat sai lai march ni khat zan lai a thil thleng tele mi hrang thu ziak Ukraine chung chang kan ngai thla ho don ani Russia chuan Kiev khopui te chu in khuwa chu asan vek ro u ani lo chuan in thi ve kang ti in warning ape a he thu an soi nu march ni khat zandar somvel khan Russia sipai ta chuan Kiev khopui mun poimo lai an bom sakta Kiev khopuya TV tawar poimo fit sang khat le za thum zeta sang chu an boma an bom nu hian tawar hi aladinga eng ang takin nge he bom hian ngong anei ala soi theilo Russia hiam chet nat an tum mel hle a India zandar so ma hian Kiev chuan dar nga le minute som level alani chau ani Russia chuan Ukraine Security Service le Intelligence Agency te precision munitionin an kap don ti an puang loka zan in chu Kiev khopuitan hun hreom tak ani don ni in nalang Russia strike ma hian live or die ti in Russia Military of Defense in Ukraine Security Service headquarter le military intelligence te an bom don thu hi hrilin warning an pesa ani vakam bom thermobaric weapon hi nuclear weapon ni lo zinga chuan thok na berpol ni in Geneva Convention in man aphal lo ni in savage super weapon Russia in an man hian mi hring taksa chungril atidar vek theya azuk ei chevek theyani Russia bompu ka wang hian emergency service in ma an lameka Ukraine mi zanga don an thi to a Russia sipai le ral thuam rual ten Kiev khopui an lut teu to hle ani thi hi an la pun zel rin ani a he thu kan buat sai laya thil thleng te hi danglam le thei vek ani ti kha lo khretel le tai langin a tha ome US satellite imaging company Maxar technology chuan Russian military convoy kilometer somruk pali zeta thui in zui chu Belarus border Kiev atanga kilometer somni pasari leka an om der to Kiev khopuyan ron be nge done ti in vo in tlai lama khana soya asoi ang nge hian be anita ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in Ukraine abom zel lo nan NATO ten no fly zone siam sak turin ange nani UN chuan Ukrainian refugee sanga ten ni tin Poland an luta refugee hi noi ni le singriat vel an om to ti asoi emergency session European Parliament ten an nei lain Volodymyr Zelensky chuan EU te chu video linkin in chat zia in Ukraine in thlop na hi tilang ra u ti inange nani Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba le China Foreign Minister Wang Yi te anin biak na China chuan Russia le Ukraine in kara palai na tho an huam thu a hrilani Al Jazeera in Ukraine MP Lysia Veselenko March ni khat zan khana koma an zona a chan na hi aro pui hle silai mandan le rem khom te hi ka training to a ma se tu ma kalakap ngai lo chutiang chuni ma ila kan ram ven himnan kan sarkar ding chuana tur le ka chung ko himna atan silai huma ke ka pen chua angai ta ani ati kan ram hruai tu te hi hetianga tlom du lo ral rai thlenga ram chana dingam hi an omangem le Veselenko hian sipai bang tele tual chung mi te hui khomin Russia sipai te hi akap le thinani European Union chuan meeting an nei mek zela Ukraine President Zelensky chu video call mangin he meeting a hian EU member ni an du chan le thu soina hun an pe a kan sipai te chuan tuna hian soifia phak lo khopa in pek na nen nunna ramtan an hlana an thisen aluang me kani ati a EU chuan vote la in EU chambara Ukraine flag chu a phet ve hlap to kan be seya EU member lak lu turin chop chu anni ti in an puanga chambar chunga kut an beng dura Ukraine president hu soi hi historic speech ti in an soi hialani mase indo pui pathum na an nai ta hle MT in Al Jazeera chuan an puang zui ngala EU hian Ukraine van bo ruak chu no fly zone puanga
Russia thlo phal lo na tura an rel chu British Prime Minister chuan Rem Tilovin a hnawlani Ukrainian Interior Ministry in thu chua asiam dan chuan March ni khat thole ni khan Ukraine khopui pani na Kharkiv chu Russia sipai ten missile bein sarkar building ka fu ani a khopui chunga in be na na satak athleng le ani March ni khata tho khan mar chaklam khopui oktir ka a military base be na Ukraine sipai somsari anthi ti atar langbok Russia sipai te hian ma an son zel ni in alanga Kherson khopuya po Russian sipai te an lut to ani John Arsin Kolring thujiak ngai thateang Zelensky ala zamlo Ukrainian kan nia tu man min rabbet lawang ramle nam chan na na nun thap ngam kan ni March ni khat thole ni khan Ukrainian president rorum le lulul Volodymyr Zelensky chuan European Parliament ma a video kal tlanga thu sain European Parliament member te ma a kan ramle nam tan kan beya Ukrainian kan nia kan chak tok bok tu man kan ram lei lunga ta hi min pet chuak ngai lowang tia soin he thu a soi zo hian European Parliament member te chuan Ukrainian ta na thi thlenga bengam Zelensky chu za na chi bai bukin an ding chuak hialani asahim na zonga ma ni ram buai le mel ma ten an diriam mek tan chiat chan ve du hau lo tu Ukrainian ruai tu chuan European Union ruai tu te chu Russia le Ukraine indo nakal meka Ukraine lama antran na chu ataka che chu pui to turin na nge na Zelensky chuan European Union ramten mintran pui chuan European Union ramte inkara chak zo ka tho ho na a nge ngei tur thu soin European Union in Ukraine hi min hoisan chuan kan malam hun hi soi ngai na omlo khopathim mani don ti in European Union member te ma a video kal tlangin thuwa soyani Zelensky chuan EU ramte hian Ukraine in ator zo lo beina ato mek lai hian EU ramte hian Ukraine in tran thin na chu thilti mangin lan chua tir te u thil engemo ti ula kan lama tang in ni na chu fia ta che u engemo minti sak ula chuan Ukrainian nu naw te chuan nun na in thi na an ne anga ma kho eng tak kan nei na chuan tuna kan hun thim ton me khi an ne nge yang Ukraine ro pui berro se ti in thuwa kharta ani March ni khat khan Ukraine kho pui berdot tu Kharkiv building pakhat chu Russia missile ten ka pin he in be na hian Ukrainian mi pui som an thi ba ka midang som ni chuang in hlia man tuar bok midang som te chu in chekara tangin him taka chan chu an ni bok Zelensky hian February ni som ni pariata po khan Russia hian hetianga rem ruat na mol tak bang hian Ukraine hi min rum thain buaina lian tak min siam saka Kiev hian rocket le missile manga beina aton reng tho si chuan in rem na lam Kiev hian a hoi theilawani ti in alo soi to bok ani kha het huwa soi hi Russia in Kiev khopui abe ma ami ani voin tlai lama RLD thujia khingai thang Russia Ukraine indona remna aum theilo chuan indo pui pathum na rim anam arin om ta hle Russia in athen omram Ukraine arun nakal zel chuan boruak chhejok khovel indo pui pathum na khring chuak theidin muna ading lawang ti soi a har hleni in helam ngai tu tu thren khat chuan an soya lau thon ruk na in an khat me kani kan riat to angin Ukraine in NATO zom atum na atangin Russia chuan ram ria asipai le ral thuam te a cheka hemi nuwa US le Russia France ruai tu tele Russia ruai tu German ruai tu le UK ba ka NATO le European Union ruai tu thlengin in biak na nei ania an tran chan lam theu te phet du anom tak lo wangin boruak atang chhouzuya atopa chuan parorum le kati chu kati timai zel Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine run apuang zuita ani Russia hian US le EU ba ka ramdang te sangson na atok chhotameka hetor na ra chua tur hi anamai lo hle dona economica Russia tlak chiat na tur pakhat chu ani ngei mel tabok
ram rang ten an rem na le en san na chu poi salovin Russia President Putin chuan Ukraine chu sipai chak na le ral thuam nen abei ta zela nun na chan zat po mumal taka riat a har chho ta meka Ukraine atang ringota he in do na hlawa ral tlan zat po an tam chho tiala Russia in asipai le teng ba ka in do thlo na te achana Ukraine lama la Russia sipai om na chin chu azaw chho meka Ukraine sipai nun na chan le anin le lo mun poi mo te a chetam chho tial ve bok heti lai hian Russia lam le Ukraine lamin ceasefire nei tura in biak antin zone na le rem ti na angin in biak na chun nei ania ma se eng thu nge an thluna eng ang in rem na nge siam ani don riat mai thei alani lo news 10 khata chuan be seisan a hal hlenia tarlan ania in biak na hlo tling tak ani ve thei tho bok Ukraine khopui liana te Russia missile a thlok luta apuak ula mi pui te tan a thlabar thak tak zeta Ukraine khopui than khat te hi missile awang le sipai teral thuam lian nena an chet na awangin mei dil te naw ani thei mayang ti hlom khopin bom puak le anha tho mei khu cha dum tak takin atuam chho me kani Russia sipai te hian Ukraine khopui Kiev la turin thapui an tho chho me ka he thu buat chai lai March ni khat lai lam hian Russia sipai le teng rual ba ka ral thuam dang te chuan Kiev chu mel somli a hla a an nai to a satellite atanga thalak te chu media lian ten anta lang ta chuai bok Russia hian atum le peisei angin Ukraine khopui lian then khat te hi ala control mai theilowa Ukraine sipai te hian thei top chu in an ram ven na an lo thok ve nen ba se Russia malak dan le an thapui tho chho dan thlirin ato pa chuan Ukraine khopui lian te hi ala control ngei thorin ani nei to ram intel khom te chuan Russia chet na laka nei to ram ten an tor lo na turin na satakin anin buat chai zela Ukraine thenom ram nei to a tel rama te ral thuam le sipai an lo tot lut ve mek ba ka Ukraine tran puina turin ral thuam an supply zui ve mek bok in biak na nei ten ra tha a chu lo ani chuan Russia in Ukraine arun mek na ba ka Russia le NATO in kar in ep na chu aso sang chhozel don ti na ani a Russia sanction ani awanga tor na le Russia in Ukraine arun na konga ramdang lo in rol lo tura alo wawlok na ta chu NATO ram te hian an bo chia a in do na lian jok a chua thei awanga NATO ram te ral thuam le sipai ne na in buat sai na ta chuan Russia President Putin a thin a khei chhotak zela wangin President Putin hian aral thuam hla omber nuclear ral thuam te chu man thei tura in ral ring turin thu pek ape chho zuita nuclear mang thei tura Russia President Putin thu pek chuan US mai ba ka NATO ram le khovel a han ngor taloi maya UN Security Council thlengin a ngora khovel ram hruai tu tam takte an thla amuang talawani bermai Russia in Ukraine arun nakal zela hian Ukraine a in pha niamemo Russia emo NATO le EU te anin pha niam lova boruak so sang zonga akal zel chuan khovel din mun chu ader thok chho hle dona nuclear ral thuam man ani vai phei chuan indo pui pathum na chu achuak ngal don ni angai ani tuna khovelin a thlir le atin zone in biak na neya indo na chu ti top ni se ati hi in biak na nei mek le la nei turin in rem na aron siam chuak lo ani ngat chuan indo pui pathum na rap thak tak chu Russia Ukraine atang hian aron in tran nge yarin om ta hle ani Russia hian engkim mai ator na tur hi a chiang hle dona heti laya nei to le Ukraine laka tlom chu atan thilti theilo tluk ani a tlom ai chuan nuclear ral thuam la om lek mai chu adu thlan tur ani thei chuti lain Ukraine hian heng angzong song hi ria a ama support tu nia in soi US le NATO te puina abei sei anga adon si lo laya hian in nuk niama remna Russia nen an siam mai chu adu thlan tur kong in hong ani meka he kong in hong hi athlang lo ani a
US le NATO te aram bor vela lo in cheka lo in buat sai na boruak nen khovel hi meiwa pa achang chho mai don ni te poina langani nuclear bomb kan ti hi man chu ani vai chuan Ukraine chuan a tuar le anga US le NATO te an lo cha chuak zui ani chuan Russia po atuar tu ber ani dona chutiang bokin khovela nuclear bomb nga bera chal Russia chuan US ani emo Europe ram atar kette asaya ni chuan chiat na tuar ber tur an ni ve don thowani engpo ni se ilo thlir zel phot te ang beisai lo taka nuclear war alo chuak ta ani po in atuar tlang thei turin kanin buat sai mai atulani ber mai atop nan F zoram chana thuziak ngai thate ang Russia China versus NATO US history athil thleng neu intifing taka soidu alovin simple takin I hanti ti te ang Ukraine war chu khovelin kan thlir thuak mai khovel media hi khothlang ram ho thu hnuaya om ani miaw wangin kan chanchin mu le chiar ten Ukraine min tran tir de vekloma chuti lain inti engemona angrangin Russia lam lo tran ve maute kanom boka khovela hian engram hinge thil ti theiber super power se kan du ti hi zo na omta chu ani US hiram tam taka ain rola ram danga runa thina a thlen tir na sa ti kan ria US tan tu le do dal tu te thuziak chiar tur tam taka om ve ve a chutiangin Russia lampo ke ngai point India tan Russia tan angai thu ka ziak to a ngun taka han ngai tu hian khovel ram thil ti theile ral thuam nei thaber super power tan hi chuan Russia emo China emo ai chuan US hi athan omzokin alang NATO inval zau zel te hi khovel rem na le muan na democracy tundin zel na atan atul tlatani China ram ro puitak in obdan kan ria North Korea ang deuh mai an ni Russia ni se Vladimir Putin chu modern dictator ani bera mipui anzalen lo chu thurhan a cabinet teme upoin ankal ngam lo Putin dodal tlat tu ram danga tlan chia milang sar tak tak an oma Xi Jinping te Kim Jong Un te hlawa ram danga tlan chia po anom teu mai USA le European ram te kan thlir chuan tu ma an ram hruai tu hlawa tlan chia anom lo mipuyan zalena legislator an zalena opposition party an zalen heng zong han thlir hian khovela super power tan hi chuan Russia emo China emo ai chuan US hi athan omzok le a Russia in a hel NATO lian zel po hi keini tan chuan lo hel ve tum rang chi ni in alang lova Russia le China hian alen khalang ti hlaw jok tur kan ni e